Aquí estamos cargando material da plataforma Celtic Sea en Angola Offshore. Aquí calmiña coa tripulación, co capitán de Honduras. Nada, aquí sin problema, queda justo, temperatura de 30 grados, xa indo vai ser o sol ahora dentro de un pouco, aquí toda a noite cargando. Saúdos para Galicia, Uruguai. Just listen, just